Rena ba sehlopha sa ditaba tša leleme la Sepedi re a lamogela ditabeng tša bošegompšo le babogedi ba rena ba kanala ya DTT re lesolela pele dihlogo tša madireng a letšatši. People who are fighting for one thing or the other, in particular Magashule, as the person who comes from this particular area, those are his battles. Mongwaledi pharepare wa ANC Fikile Mbalula o re maswafo fase go bathegi ba mongwaledi pharepare wa peleng yo a rakilwego Ace Magashule ka Brics Free State. They kidnapped my son and two daughters and they demanded some money. Go bile le koketšego ya melato ya go thupša ka leano la go hwetša mašeleng go ralala le naga mola ditiragalo tše di gaketše ka Thohoyandou Limpopo. I'm happy to go in Germany. Yeah, I'm happy to get this gold. Sehlopha sa Afrika Borwa sa bao ba phelago ka bogolofadi se gobokeditše dimedale tše 49 phadišanong ya di-Olimpiki ka Berlin, Germany. Batho bešo thobela ke swere tsela le mošomi mmogo Trifosa Ntswelengwe. Mongwaledi pharepare wa ANC Fikile Mbalula o gorogile ka Brics ka Free State go leka go kobatša seemo ka ge bathekgi ba mongwaledi pharepare wa peleng yo a rakilwego mokgatlong Ace Magashule ba be ba tšhuma dikipa tša ANC. Mbalula o dirile boipiletšo go badudi go šireletša mokgatlo le mananeo kgoparara a setšhaba kgatlhanong le bao ba nyakago go baka tshenyo. O laeditše se go senyake go kopana le Magashule le ge a khopetše kopano. Badudi ba motse wa gabo Ace Magashule mongwaledi pharepare yo a rakilwego go mokgatlo ba amogetše mohlatlami wa gagwe Fikile Mbalula ka dikipa tšeo di tukago le lepokisi la bahu. Le ge go le bjalo motheo wa gagwe ga se wa tielela ka ge holo ya Tumahole e be e tletše kudu go thieletša mongwaledi pharepare wa ANC Fikile Mbalula. Mbalula o boditše badudi gore ba se tšhošwe le go tšhaba Magashule yo Mbalula a gannego go kopana le yena. We are here to convey a message and to say also to our activists, the task at hand now is renewal. The task at hand now is to fix people's problems. People who are fighting for one thing or the other, in particular Magashule, as the person who comes from this particular area, those are his battles. The ANC have taken a decision, and he himself seemed to have gone out of his way to accept that particular decision. He did not put any effort to push it back or anything of that sort. So we can't allow anarchy to reign supreme. Baetapele ba mokgatlo wa COPE ba latotše gore ba raka maloko a yona ebile mokgatlo o tateditšwe ke dithulano tša dikarogano tša maloko. Se se latela go rakwa ga motlatšapresidente wa COPE Willie Madisha le mongwaledi wa dikgetho Mzwandile Hleko. Go begwa gore tiragalo ye e dira ke bao ba sepedišanago le lekota. Mola mmoleledi wa mokgatlo Dennis Bloom le bjale a sa fegilwe mošomong ge mokgatlo o sa letile tlhalošo ya gagwe ya gore ke ka baka la eng a sa swanela go rakwa mokgatlong. Komiti phetiši ya bosetšhaba ya mokgatlo e tšere sephetho se ka Sontaga. Maloko a latofatšwa ka go nyenyefatša boetapele bja mokgatlo ka go se obamele molaotheo le go diriša gampe mašeleng a mokgatlo. Willie Madisha, Mzwandile Hleko le Dennis Bloom ba latofatšwa ka go goboša seriti sa mokgatlo wa COPE. Gomme seo se ile sa tlhola gore maleloko ao a rako mokgatlong mola Bloom a swanetše go tlhalosa gore ke ka lebaka la eng a sa swanela go rakwa. Se se ra gore Madisha o tla tlošwa maemong a gagwe bjale ka leloko la palamente. Sometimes when people are saying there's a faction in COPE, I really want to dispute that. We have 3 members who are acting contrary to the 33 members of Congress of the People that are elected nationally. Mokgatlo o latola ditatofatšo tša malebana le go rakwa ga maleloko a wa file go dibeke tše pedi go ikarabela magatong a
Even now, as we speak, they've got 14 days to appeal to that decision. But instead, they have been clamoring for media attention, dancing to the tune of the cameras that are before them, making utterances that are really not working in their favor. Se se tla nakong ya ge mokgatlo o itukišetša kopano ya go kgetha boetapele ka Disemere go lebjalo Dennis Bloem yo e lego lephaga la madiša o re o tla araba dipotšišo tša babega ditaba nako e sa fetšego pelo. Go bile le koketsego ya melato ya go thupša ka leano la go hwetša mašeleng go ralala le naga mo mengwageng e mmalwa ya go feta. Thoho ya Ndou ka Limpopo e fetoga lefelo leo le tumilego kudu ka ditiragalo tšeo di gaketšego tša go thopa ka maikemišetšo a go hwetša tšhelete. Beng dikgwebo ba setšhaba sa ma-India ka lefelong le ba dumela gore ba hlaselwa ka ge ba na le dikgwebo tše di fapafapanego. Malapa a mahlano a ile a swanela ke go kgoboketša tšhelete e ntši go lefelela meloko ya bona gore e boe e bolokegile. Ba tšwa sehlabelo ba re ba phela ka poifo. Go ya ka dipalopalo tša maphodisa go begilwe melato ya go thupša ka nepo ya go hwetša tšhelete ye 118 magareng ga Janaware le Matšhe lenyaga. Motse wa Thoho ya Ndou ka provinceng ya Limpopo ke ye mongwe wa motse o o na le go mohlobo wa ma-India. Borakgolokhuku ba mohlobo o ba dutše lefelong le mengwagangwaga mo ba ile go ba ithomela le dikgwebo mengwageng ya go feta. Dikgwebo tšeo ebile lefa go ditlogolokhuku tša bona go ba go fihla le molokong wa gabjale. Motse setorotswana wa P East gona Thoho ya Ndou ke moo mohlobo o wa ma-India o ikepetšego gona gomme lefelo le thoma go ba lefelo leo bao ba nyaka go ikhumiša ba ya go gona. Melato ya go tšhabiša e thoma go golela godimo ka lefelong le. Ka Janaware lenyaga morwa wa Berawal Tija o ile a thupša ka dikgokwa le go tšhabiša. Bao ba dirilego seo ba ile manyaka mašeleng a go balela go diranta tše dimilione tše 4 gore morwa wa Tijas a lokollwe. They kidnapped my son and 2 daughters, and they demanded some money, and they asked me 4.5. I started negotiation. This comes to 1.2, and we bring back our child. We paid that amount and we bring back the child. Motswa sehlabelo wa go thopša ka dikgoka Ismail Patel wa mengwaga e 65 o re a ka se tsogile a lebetše tiragalo ya gagwe ya go tšhabišwa. O re ba pipilwe sefatlegong gomme a beilwe ka phapošing yeo e nago le tswiswe gomme a bolaišwa le tlala. Morodi ya gagwe le yena o re ga a kgone go lebala ka tiragalo yeo. They tortured him a lot. They didn't give him any food. They were like heaven, and my father is very old. They didn't give him any food, nothing. Baetapele ba setšhaba ba ipileditše go maphodisa go rarolla melato ya go tšhabiša ka lefelong le. When we call for the police, we are put on hold. When we call for the police, they come 10 hours later. Now, this is not how life's supposed to be. When a normal person is being chased by a traffic police, the entire squadron comes to their homes to arrest that person civilian. Imagine now when all these cases have happened, 5 cases have passed so far, 6 cases. None of the police officials were there on time. Go sa le bjalo go golegilwe bagonlwela ba babedi bao ba mantšhwa go le melato o tee wa go tšhabiša le go thopa ka dikgoka. Maphodisa provinceng ya Limpopo ba re a go bagonlwela ba bangwe bao ba golegilego go fihla gabjale. Go ya le ka dipalopalo tša maphodisa ke batho ba lekgolo bao ba golegilego mo mengwageng ye 3 ya go feta ka go amantšhwa le go tšhabiša le go thopa ka dikgoka go ralla le naga. Go putšišo ya rena letšatšing la lehono re le botšišitše gore a ka ba ditiragalo tša go thopa le go tšhabiša ka maikemišetšo a go nyaka tšhelete di gakalela pele dikarolong tše dingwe tša naga go etša Thoho ya Ndou Limpopo di hlohleletšwa ke eng le gona tharollo e ka ba eng. Maikutlo a lena nomorong ya WhatsApp ke a Thobela Sepedi sa gešo se a bolela sere
moja sa gage o a iphitlha eupša re bona matšatšing a lekgono batho ba swere dithendara ba pepenkiša dilo tša manobonobo tšeo ba nago le tšona go dikgokaganyo tša leago e le go yona khuetše e kgolo kudu go dinokwane ka kwa thukulogong ya Thohoyandou seo se diragala gore bona ditsotsi tše di nepile kudu borrakgwebo ba go tšwa dinageng tša kantle tharollo ga e be gore batho ba tlogele go abelana ka dilo tšeo ba nago le tšona go dikgokaganyo tša leago le gore borrakgwebo ga ba kgwetše ba tlhapetše bao ba tla dula go ba ba beile leihlo nako le nako gore ba bolokege le ba malapa a bona. Ke nagana gore go thopa le go batla ditšhelete mo bathong go dirwa ke go batla go ikhumisa ka bonako go rata khumo ya ka bonako ke yone e dirang gore batho ba thope batho le go itse ka maphelo a batho gore o na le tšhelete e kanang-kang ke yone kgang e dirang gore ka nako e nngwe batho ba thope ba bang ba batle ditšhelete mo go bona ntlha ya go batla khumo ya ka bonako. Ke fela ke bona le go bala ka ditiragalo tša go tšhabiša le go thopa ka dikgoka ka dinageng tša Afrika e fela mo lebakeng le go bonagala e ke Afrika Borwa le yona ditiragalo tša mohuta o di thoma go tsoša hlogo ke re ntle le go šupana ka menwana re swanetše go ipotšiša gore go senyegile kae ka maAfrika Borwa gomme re thome tlase ka dinyakišišo. Ditaba di tšwela pele kgoro ya temo ka Free State e kemišeditše go šoma ka maatla go kgonthišiša gore merero ya temo e atlega go swana le ka mokgwa wo dinaga tše di humilego di netefaditšego gore oli e rekišwa ka katlego e kgolo. Molekgotlaphethiši wa temo Saki Mokoena o re diindasteri bjalo ka go rekiša le tšweletšo di ka hlabollwa go tšwa go temo. Mokoena o be a bolela dipoledišanong tša kgwedi ya baswa le balemi ba baswa ka Bloemfontein. Bašwa ba re go fitlhile nako ya go dira ka natla go godisa ikonomi ya province. Lefapha lwa temothuo lo setse lo dirisitse dimilione di le 10 tsa diranta go thusa bašwa ba ba setseng ba supile kgatlhego ya go rua mme jaanong lo batla bašwa ba tle ka maano a tla ntšhafatsang lekala leno. Se ke se boneng ke gore na ya gona re na le phephetso e kgolo ntlheng ya gore re sokola ka dijo bolo ba dijo re tshepetse gore re di fumane dinageng tse tswang ka ntle. Go bohlokwa gore bašwa ba kene temong gore ba tsebe go ba karolo ya food security. Go ya ka motlhagisi wa dikuno tsa motokwane ditene tse di nang le semela seno di ka kgona go fokotsa melelo ya mekhukhu. In terms of the cannabis brick, it's actually I think a product that will have great value to South Africa because it's cheaper to create. You have to grow hemp or cannabis to produce it, which means you can create a lot of jobs with it. And then the actual brick, when you build a house, if you can just look there, that house, this is how the brick look. So that house is completely made out of cannabis bricks. And what the beauty is, and I think this is the one that South Africa can have a lot of value with, it does not burn like other houses. Mokhuduthamaga wa temothuo Saki Mokoena o boleletse borapolasi ba bašwa gore ba tshwanela go tsamaisa dipolasi tsa bone jaaka dikgwebo. Mokoena a re ba batla go tshegetsa borapolasi gore ba fitlhelele go godisa diprojeke tsa bone. Re lefapha re beile ka sehlohlolong batho ba re thusang go hlokomela gore batšha ba kena systeming re hodisa dipalopalo tsa batho ba rona le batho ba batsho ba nkang karolo tsa agriculture batho ba tlang ka di-ideas tse ntšha tse le di fetola maemo eo re etsang agriculture ka teng mme re fa chance ya gore no re hodise agriculture. Mokoena a re lefapha lo tla tshwara summit e tla sekasekang mekgwa ya go dira dikuno tsa temothuo tse di tla tlholang ditiro. Kamogelo Siekwi, SABC News, Bloemfontein. Mmušo wa Northwest o re pontšho ya go kwalakwatša Brics 2023 e tla bea profense ya meepong boemong bjo bo botse bja go goketša dipeeletšo tše bohlokwa ka makaleng a mangwe go akaretšwa bolemi le boeti bjalo ka makala a bohlokwa a ikonomi. Pontšho ye e direga ka Potchefstroom ka masepaleng wa selegae wa JB Max. Ke karolo ya lesolo la bosetšhaba ya go lemoša batho ka ga bohlokwa bja tema yeo e kgathago ke Afrika Borwa bjalo ka modulasetulo wa Brics le ditukišetšo tša pele ga kopano ya Brics ka Agostose.
corners of South Africa. Metseletsele ya diipaakanyo pele ga kopano ya Brics 2023. Kopano eno e thusa le go bontsha molemo wa go dira kgwebo mo profenseng ya Northwest. Re le province re tla kgona go rekisa province ya rona ka gore batho ba re itse e le gore province ya mining le ga e le gore gona di mineral tse dintsi di tswa mo provinceng ya rona. Gareng ga dintlha tse di kwa setlhoeng e ne e le ditšhono mo tlhagisong ya diminerale. The inputs that the mining companies consume, we can create jobs, we can manufacture within the province. From there, after the refining, why can't we make platinum products from the province? For example, in automotive or auto catalytic converters, almost every car that is on the road here, it's using an auto catalyst. Afrika Borwa e ipaakanyeditse go dirisa maemo a yona jaaka modulasetulo wa Brics go ikuela gore go nne le ditlhabololo mo dinageng tsotlhe tsa lefatshe. There's 200 meetings we're having this year as we're going into the summit from 22 to 24 August. Brics is definitely championing the interests of the Global South and ensuring a more inclusive multilateral environment for every country of the world system. So the expansion debate is something that South Africa is driving as chair this year. Go solofetswe fa dipontsho tseno di tla tsweletswa go ralla naga jaaka Afrika Borwa e le modulasetilo wa Brics. Sentle Inglehihi, SABC News, Potchefstroom. Batho ba bantši ba latlhegetswe ke mešomo yeo e lego ka tlase ga makala a semmušo a ikonomi. Tshedimošo ya Stats SA e bontšha gore palo ya go thola bašomi ka tlase ga makala a semmušo e fokotšegile ka 1997 magareng ga Matšhe 2022 le Matšhe lenyaga. Go sa le bjalo makala a semmušo a lobile mešomo e 2021 kotareng ya mathomo lenyaga. Bjale a re boneng ka boripana gore mebaraka e be eme bjang ge JSE e tswalela pijana ka iri ya bohlano. Ranta e matlafetše ge e bapetšwa le ditšhelete tša dinaga tše dingwe tše kgolo. Tšhupane ya theko ya dišere ka kakaretšo JSE le yona e hlatlogile. Theko ya dirafia le oli e tieletše. Sehlopha sa Afrika Borwa sa bao ba phelago ka bogolofadi se kgonne go kgoboketša dimedale tše 49 dipapading tša go ikgetha ka Berlin, Germany. Ba amogetšwe ka borutho ka boemafofane bja boditšhabatšhaba ka OR Tambo mesong ye. Go dirilwe boipiletšo bja gore baatlete bao ba phelago ka bogolofadi ba fiwe thekgo e maatla gore naga e kgone go ikgantšha ka bona dipapading le ditiragalong tša boditšhabatšhaba. Team South Africa e kgobokeditše dimedale tše 22 tša gauta, tše 20 tša silibere le tše 7 tša bronze. Ba tšea karolo go kgabaganya le naga ba re ba motlotlo ka diphihlelelo tša bona. I'm happy to go in Germany. I'm happy to get this gold. It went well. I won 1 gold, 1 bronze. It was a great experience and I made new friends and I met new people. Maafrika Borwa a ile a tšwa ka mmetela go yo amogela sehlopha. They come in with 49 medals from Berlin from the Special Olympics. You know, such a great achievement. I feel so great as South Africans. We received such an icons in South Africa. Sehlopha se ile sa phadišana le baatlete ba dikete tše 7 go tšwa dinageng tše 180. Because they are Special Olympics, persons with disability, it means also South Africa ensures inclusion. Nobody must be left behind. They deserve their rights as they take their responsibility. Diketekete tša baatlete bao ba phelago ka bogolofadi ba phadišane magorong a 26 a dipapadi. I am here before you today as chairperson of Special Olympics South Africa.
filled with immense pride and joy to welcome back our remarkable team. Go le bjalo go letetše gore mopresidente Cyril Ramaphosa a amogele setlhopha gausinyane. Bagešo di felela mo gopolang gore ditaba tša rena di a hwetšagala go marangrang a dikgokagano gomme le ka kgathatema matlakaleng a Facebook, Twitter, YouTube e šita le nomorong ya rena ya WhatsApp. Re tla boa re lesolela tšona ka iri ya bobedi mo go TTT go sasa morago ga fao ba sehlopha sa ditaba tša Sesotho ba tla lefa tšona ka iri ya seswai mo go SABC 2 le DTT. Lebeseng ka dimeng o latela ka kakanyo ya maemo a boso Thobela. a go le bo ga je di thobela re lebela ka kanyo boso boso bja le hono re lebetse di kgonagalo ja dipula ka diperesente tše 80 re lebetse no lo ka go la Western Cape di kgonagalo ja dipula di sala gona ka diperesente tše 80 go tola ka Eastern Cape di tla tshola gape di karabelo tše dingwe tša province ya Free State ka diperesente tše 30 go mere lebetse ka KwaZulu Natal di sala gona ka diperesente tše 80 le tše go sa sa re sa itamagala gape di kgonagalo tše dipula ka diperesente tše 60 po gare yona ga Afrika Borwa marema ka baka bana province ya Limpopo le na godimo go thogela tlase ka province ya Mpumalanga di tla ba di apešitšwe ke digodi di karolo tsona tšeo moya o tla go kitima ka dikilometara tše 40 kwa go tše 30 ka iri temošo o tlišega ke bakakanyo ya boso ka Afrika Borwa ba re bontšha ka dikgonagalo tša diphothola moya o matla le le ka hlola go tshenyo dikarolo tsona tšeo le dipula tše matla dikarolo tša gona ka kwa KwaZulu Natal gape re selebetše gape dikgonagalo tša dipula tša matla ka dibe gona ka kwa Western Cape go me badiri ba ile tša go ela hloko dipula tsona tšeo ka ge di ka hlola tshenyo dipula tšeo di sa le gona le tšatši la go sasa mo re lebeletše gape le lephothola moya o montši o ka hlola go tshenyo dikarolo tša Eastern Cape o tla ba o tloga go le ka gona kwa KwaZulu Natal Durban go me re lebela gape dikgelata tša ditemperature tša rena re lebeletše letšatši la go sasa re lebeletše go bontšha go tla ba go fodile ga magareng ka Johannesburg ditheko tše tlase go tše tharo le tše šupa ke tša Pretoria go ya go tše 21 ka Primary Spirit ke tše 20 province ya Limpopo re lebeletše province go bontšha go tla ba go fodile ga magareng ka tše 21 ka province ya Limpopo ka Polokwane Messina ke tše 25 gona ka kwa Thohoyandou go fodile ga magareng ka tše 24 Mpumalanga re leletše re go tla ba di fodile ga magareng ka Carolina ke tše 16 Emelo le gona ka Lightenburg bontšha di tla ba di theoge tše tlasana le gona ka Sekunda le ka Mkhondo ke tše 19 Skukuza ke tše 20 KwaZulu Natal province go bontšha go tla ba go fodile ka Ladysmith Ulundi le gona ka Richards Bay mo province ka moka go bontšha ba go fodile ga magareng a re lebela ka Eastern Cape di kgonagalo tša dipula tšeo tla ba go di tshwela ka province eo di theoša dikgelata tša ditemperature tša rena ka Mthata le gona ka Malzwai Krato ke tše 15 ka Western Cape di kgonagalo tša dipula ka diperesente tše 60 dikgelata tša ditemperature tša rena di theogile ka Cape Town ke tše 15 le gona ka kwa go la George le Mossel Bay ke tše 16 province eo ka moka e tla ba ya pešitšwe ke dikgonagalo tša dipula ka Northern Cape ke tše 16 ka Upington Kurumane le gona ka Carnarvon ke tše 13 Calvania di thego di tlasana ka tše 10 province ya Free State go bontšha go tla ba go fodile ga magareng ke tše 17 ka Fixback le Verpena ka Sasolburg le Bethlehem go bontšha dithego tše tlasana ke tše 16 gona ka Bethlehem a re lebela province ya Northwest re beletše go bontšha go tla ba go fodile ga magareng ka Taung dikarolo tša gona ka kola Tosca le dikarolo tša gona ka kola Rustenburg mo province ya ka moka go bontšha go tla ba go fodile le gona ka Wolmaranstad ke tšona tša kakanyo ya boso bošegong bja lehono go tša go nna setlogolo sa Babina Tau ke re mmogo